babukeli njengoba bengithembisile ukuthi ngizolokho ngibaletha nje bafowethu insizwa zaka TikTok, insizwa ezilandela umthandeni, insizwa ezenza kahle. Ngiphethe uphazamisa fethu sikubonile lapha e-stage fethu ukhulumile and sithi asikuthathe sikusondeze eduze mfowethu. Uthini umuzwa wakho mfethu ngalento? Khosi ningabalandeli manje mase kukhona abalandeli abadlulayo emhlabeni egameni lokuthi umuntu ukhuluma iqiniso, ungathini ngalonto? Mvelase iselect ababukeli bakho emakhaya ngiyabingelela mfowethu saphila. Ukuya nje embuzweni wakho mfowethu, okokuqala nje ngithanda ukududuza umndeni wakwaMthembu, umndeni wakwaZulu, umndeni kasiqiniseka bese zakhele wona ku TikTok. Umndeni oyithina ebekade sesikwazi ukuxhumana naye sikhulume izinto eziyaphambili, kodwa ke siyathembana ukuthi futhi ke siyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize nabaphansi bakithi basisize egameni labalandeli nabafowethu esiphila nabo nje silandela abaculi bamaskandi sizama ukuthi nabo babe nesinke, ngoba into ebaluleke kakhulu lento yethu ukuba abalandeli it's not like ukuthi sifuna ukuthandwa noma sifuna ukuba negama, kodwa sifisa ukuthi abafowethu basikhiphele umculo kube khona abakutholayo. Ilento ekusiqiniseko akade enza show ukuthi umsebenzi wakho uyawukhuthalela, kodwa ke namhlanje sila sikhona futhi ayikho into esingayenza intando kaNkulunkulu. So phazamisa fethu khona into engibukile ngithe usiqiniseka mayifika emculweni ibekusekhona lezi zinto zama CD, kodwa ulentuzana usiqiniseko wathi ayiphume lento yama CD, wathi abaculi bangene online badayise online. Siyabona abaculi abaningi fethu bashama millions, siyabona abaculi abaningi bathenga imoto. Uyena mfethu ungathini ngalokho? Mfethu ngibhlungu ukuthi kuzoqhamuka umuntu onjengosiqiniseko. Ngibhlungu makuthi abaculi bamaskande usiqiniseka abanikeze isinkwa sokuphila ukuthi abaphume ngala bangene ngala lento ayisasebenzi. Uma makuthi abezanga la noma abasifakanga isandla sokuthi bathi mfowethu hamba kahle, siyabonga abangasebakwazi ulithola ithuba lokuthi bakusho lokho ke in person ngoba umuntu ongasekho. Kodwa ke siyambonga kakhulu Mvelase, ngifuna amanga mfowethu, siyambonga mfowethu uphuculile umaskandi ngalesikhathi esincane uNkulunkulu abamphe sona, kodwa ke washo ukuthi ke bakhona bebengakuthandi lokho ngoba kuyenzeka ukuthi empilweni uma wakhe indlu makhelwane wakho ebona inyuka iyaphezulu afise sengathi ngashona phansi, wenza sure ukuthi ke nothango lwakho sukubiyele ngalo uyaluyisa. So uthango kolwasiqiniseko namhlanje silekha nje ngoba kubuyiswe umuntu obekade kubonakala ukuthi uwusizo kwabanye abantu, futhi benga dependile kumculo yedwa. Ube neqiniso lomfana mfowethu, ubekhuluma into okumele nawe njengomuntu ngeke ngasho stage ngathi mina umqondo wakho umuhluzekile noma ngaba buhlungu kanjani, kodwa kumele uyithathe ngoba kunabantu abangeke basakhulunywa ngabo maskandi akade ekhuluma ngabo usuku nosuku siqiniseko. Wake wathi umthandeni kimi ngelinye ilanga phazamisa mina makukuthi khona umuntu engimncofayo, sasikhuluma ngento kaBig Zulu, wathi makuthi kunomuntu engimncofayo lo muntu okwazi ukuthi ngisuke ngimthanda kusuke senhlizweni yami. So usiqiniseko mfowethu ubefana nokuthi bebathanda abantu but bathenda ngeqiniso ukuthi libhlungu ngomunye umuntu. Umuntu untebheda uqinile sithini ke senze njani mfowethu? Kodwa ke engikushoyo mfowethu siyathemba ngeke basiqede sonke, ngeke ngoba nathi sinendlela yethu esiphusha ngayo, sinendlela yethu esilwela ngayo umuntu esithi nathi society lakhe noma umculo wakithi kuzuye phambili. Ngoba into ebalekile asifuni ukuhamba umuntu oyedwa but sifuna ukuthi umculo wakithi uhambe wonke mfowethu. Siyathoba kakhulu mfethu isikhathi sakho and siyabona and umthandeni mfethu uke wayisho lento. Ngifuna ukukhuluma nje kuwena phazamisa ukuthi uneku-emphasize umthandeni lento ukuthi yekani ukulwisa abantu. Ngicabanga ukuthi mhlambe ningabalandeli ithini plan yenu sithi sekunje mfowethu? Umthandeni uyile ndoda ethi mayikhuluma akufuneki umthathe ngaleso sikhathi ogijima ngasihamba hlala phansi ayinalazi inkulumo yakhe ngoba uzoyithatha ngesinxele ngaleso sikhathi. Umthandeni uyena umuntu obohleze ekukhuza ukuthi uma kuliwe singayikolwa kodwa siyeni ukuthi sibe neqhinga lokuthi sithuthisa kanjani. Kodwa ngiyathemba ngoba usekhona emhlabeni usazovuka omunye umuntu njengosiqiniseko ngoba angeke ngilithathe ithalente lakho kodwa umphefumulo wakho nje uma bangawuthatha bawuthatha wasiqiniseko nje, kodwa ukhona umuntu ozovuka futhi abe njengosiqiniseko amele iqiniso afundise abantu. Usiqiniseko bewuthisha wa online obengakhokhelwa umuntu, kodwa ke makuthi khona abebecabanga ukuthi uyakhokhelwa umuntu unelungelo lokucabanga noma kanjani mfowethu. Ulange lihle usiqiniseko uMvelase singayi namhlanje bafethu la njengoba niloke nisibonile silokho sibadonsa abantu sibasondeza la kwiMashelela TV. Senza sure bafethu ukuthi itholani konke insizwa ke bafethu le uhlelo lwayo uNkulunkulu ohlele ngendlela esimangaliso, sibona yonke into yakhe ihamba kahle. Siyathoba kakhulu isikhathi senu solokho sinilethela bafethu, siyabonga.